Tuturauga kiama kia thirikari nikio kirendekana guku mbere na nirauga andu aria opposition ni muraririkana maukire guku marete mbara mareta irumi matiauga uria magwikira andu na ni tondu guti undu mendaga responsibility matienda kuga ni magwika undu na ni maramenya matigeka koguo ana kithurano giki ni tukumacinda na ni nera njamba eno ya itura gerumite andu njamba eno ya ukire kinye kiruma mbere no menye mundu muritu no uria wirutaga kivura kithuri akiriganirwa Ngai kio otuigite ava nundu wa wananchi maukire riria nathurirwe makiambiriria kuruma mbere makiuga tuturicaga nthithinderi riu tondu ni mamurumire andu a mbere vara kiama kia thirikari kiri tondu ni tutumwendete tu ni tutwamwirire anaria mathurire wa muthende aria matamuthura onthe ni akwa onthe ni ya thirikari tutiaruma mundu. So we agitated, we called each other, we convened a meeting at Ngoshe, a place called hapo kwa ICK. We talked with that guy and we coming up. Sisi wote watu wa NDP vijana. Hata wenye unaona wanakimbia kwa msitu, hawana nafasi nyingine huko. Tukuje tuungane, tushikilie huko Kangu. Kama tupige huyo mjama Ben Roth, si ndio? Hii ni penalty ama own goal. Hata tajipiga own goal.